Nawe ugize ngo urongore. Arabura ibiceri n'umpa agacumure ko narancumisa. Bibiri yimbwira ko umuntu wese ugura indaya atazigera abona ubwami bw'Imana. Koko Imana yanga indaya n'igisa n'indaya, sibyo? A few moments later. Na Yesu ari indaya yaje kumwibaragozaho irazirizariza. Yazirambwa atumva we iyo ndwara irikiza. Nagwe bimubwiye. Je nagize imyaka 5 nzi no gutinika. Uzi? Gutinika no gukora iki? Gutinika. Wagize imyaka 5 uzi gutinika? Gutinika ubwo bari gukora iki? Bura no kugira utera. No kugitosa tu. Ari bobo. Waje pabi. Wagize imyaka 5? Nzi gutinika. Uzi gutinika? Uzi gutinika umwana? Yego. Uzi bitugambira utinika umwana. Mu rugo barangubise nyine. Byagenze bite nyine byari byatangiye biti? Nyine nasi by'abana kwa tubukene by'abana nyine by'umugore n'umugabo. Yego. Tubaturatinikanye. My lord. I wonder. Wongera kubikora ryari? Mfite 10. Ufite 10? Byagenze bite rero? Tugiye story yo ku myaka 10. Naho nyine naho byabaye icyo. Byagenze bite tubwira utatubeshye. Nyine naho mu rugo baradufashe. Baradukubita ndavuga ati bino bintu nta mugisha birimo. Mba mbivuyemo. Nuwo abandi bona agende litabo byarangiraga nyine tutajyamana. Bagufatiye hehe wanyu? Bambatiraga nyuma y'uruhavu. Y'uruhavu? Nyuma y'uruhavu ni hehe? Inyuma y'inzu. Nyuma y'inzu. Ntabwo gufata utwana ukatujyana. Warangiza ukakora iki? Nagutinika. Ukadutinika. Kumva bimeze bite rero? Ne bibaga biryoshye. I lord. I wonder. Cyakuryoheraga ni iki? Cyanjoheraga nyine nuko batinika. Ubwo gukurikirana ibintu mu buhe buryo dusobanurira? Nyine azi gukubita umupuri neza turakorana kabisa. Azi gukubita? Umupuri. Wamwe witwa? Nikita the queen of vibe. Nikita ufite imyaka ingahe? Mfite 21. Umaze gukundana n'abantu bakora ibyo bintu bangahe? Tuvugisha ukuri, wambwiye ngo ugira vibe uraganira ukavugisha ukuri. Ikibazo nasanze bafite dutoya kandi nkunda abantu baba bafite binini. Oh my god. Ibiki? Nyine bari bafite udupipi dutoya kandi ngiye nkunda abantu bafite udupipi. Nikita ibyo bintu uri kuvugurisha? Yes, cyangwa wibeshya. Ku myaka yawe? Uwayo. Classave. Nawe nkayishimwe nawe wigeze ushaka kandi. Ntago nakubeshya twaragashatse ko muri salo kuko twize ibya salo twaragashatse. Mwembi mwandize ibya salo. Byagenze biteze kugira uburaka. Hagenze gutyo nyine twize akazi. Ayibwo twarakabonye. Nose turanga twaraka. Shimwe ko yambwiye ko nta kazi yigeze agerageza gushaka. Wahenewe ntako washatse. Asi. Ariko nkina mikoro ku munwa ukajyona n'ibiryo ari kunameka. Oya ntago winzaga nawe kubita umugeri. None se asimbwira. Maze igihe kingana iki muri uyu muntu. Turekenda kuvuga izina numvishe wanga iryo zina. Urumva abantu bari kuvuga ngo asi. Nawe uryamana n'abaga? None se naryamanye nawe. Aha. Asi, nawe ubuzima bwaranze bisanga muri aka. Ngiye n'uriya wanjanye. Mubaze. Yakuzanye mu buraya? None se yubwiye ko ndi indaya? Yose yakusize.